fa Tala Fou atu le nei fa o poponga o Tala Fou mai le si ufongo le mua I Wellington. O le tala mua o lea ua se atu le malo ni usila e fa aititia na tupe fa alu I le tau o kone sale ato ai mga luenga fa kon karate ma tau tau fiu fia ai le so ona fa alu o se leni inisio Paul Kalame fa atino a matanga luenga SS ale malo. Sa fa ilo mai le so ngofua le minister tupe ya Grant Robertson o le nei fuafuanga o le afa asau I nai se vai ngā tupe tusa lea ma le $4 biliona I le tonu o leisi whātusanga o lumana I nei. Pei ta aina wha alia le li minister o le ale mawhai o na wha o ngā ina le nei se le ni mo nisi mana o ngā fau tau tupe e wha alu I nai. Ua tu ina mai lea fuafuanga le malo I le vai taimi uatangi ai se pau e tusa lea ma le $2 biliona o tupe maua ale malo I le se fulu ma le tasi masina lea na whaai uina ia me na I lo lea whainga sa fuafua inai e le ofisa tupe po o le treasury. Whaalia fo I le minister tupe na amata mai le whaai ungo me o na whaale tonu le tamau a inga o le laulangi a maise le tamau a inga o le tunu o saina. Ma e mautinoa o le a iai se a fianga tele o le whaale tonu I le tamau a inga o New Zealand ona o saina o le tunu o lo numere tasi e whaataua inga I le vā ma New Zealand. Ta ua fo I Robertson e ta ua le tau mawhai pēo le malo ina ia mawhai ona tu tongi ana ai Tala Fou ma whaatino ana ngā luenga ma sani. Sa I longa ona le lei ia tupe maua ma polo fiti o le tele o pisinisi le tono New Zealand I le vai taimi sa I longa ona maulunga ai le tau le soifuanga o lea vaenga na ilo I suenga fau ua whaailoa mai le taimi nei. O le nei sa I linga sa whaafoe ina le First Union whaapele whaalapo tonga o uni ma le vaenga e ta ua o le Action Station sa fuafuaina ia fōlinga inisio sa I linga na whaia ia tunu I whaafo ele whale tupe tūru tonu Europa ato ai fo I maisi whaalapo tupa tonga. O se so le nei sa I linga ma se lipoti sa ta pena ina le amtanga le tausanga e le whaalapo tonga o business New Zealand le business New Zealand le sa ta uai o le lei ma le maulunga o polo fiti a business e le o le mafuanga au tū leo le si tai o le tau o le soifuanga I le tonu o le tunu o. Nā toi e tā puni fo ia na nawhi mana pō ia le whale mai e tasi le de tala I luas fulwhai tū la I le ai o kalai estete ona o le uti o le awhi ngā luenga e au fi ai nisi ua mamai ia ma ua le mawhai o na ngā lulue. Whale mai le nei ingo o le Pegasus Health I le Madras Street ma o lana au nanga I luas fulwhai tū la nā tā punia mai le afo le tolu I le fiafi o le songofua e o mai I le vailuanga o le pō ana pō. E ei fo isi taimi e le imao tu nei sa wha peo na tāpuni aile nei lava au nanga ona o le toa ngāo o le awhai ngā luenga. Whairo mai el tamai tai pule ia Lisa Brennan wa lewa e leo ato o toa le awhai ngā luenga tausi soi fua a o le asonga fua sa wha peo na mamai ai nisi ma mafua ai o na wha le tonu le la tautua. Na ia tā ua o stasi fo mai sa afia I le koviti ma le ma whai ai o nanga lue ma e le o se whaafi tā uli fau lea e patino I lo lātou whale mai ai a afia ai fo isi au nanga tau le soi fua ma loloina. Ua lata ina mai ala ngā ruenga o le toi whaafauina atoa le Town Hall o Wellington le o se furu tau sanga taluna te puni ona o le saunga le mū mai mafuie. Whailo mai e le pulenga o le ai o Wellington o le ahawhi ai le nei ngā luenga tele ia se vaenga whaapitoa lava e puei nai ia pese whaapea konsesi atoa maniata tifanga e whaitau $4 miliona tā la le tau. Whailo mai e whaapea a mai a lea ngā luenga ona ave leo le Town Hall o Wellington ma no whanga e tūru tonu I ai mea tau musika ma le puei na wata tifanga e le tonu o New Zealand. O lea na o le paulea foi o le whaletele tasi I le tono le tunu a toa e mawhai o na ofi ai ia le pueina o ni ala tau whaafie fianga a maise lawa la ofoi pese tele a New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra po le NZSO. O le li whaiti whanga tau ta ua o New Zealand ia Sir Peter Jackson whapelta mai ta I o Dame Fran Walsh na o la ua fua ina ia le se le ni $2 miliona tā la
e fe soani ai i le tau o Mosini, ma isi vaenga e mana umia i le pui na i o pese ma konseti i le tono le town hall le nei a Wellingtone. O le so le ua toi amatari ai, i le vai aso le whaalinga o la a New Zealand, le New Zealand Fashion Week, mai o aukilani le ua whaatino ai e amata i le so e o atu i le aso tolu o se tema. Ua tele ni swinga ua whaia i le nei vai aso whaapitoa, talu mai le urua i taimi na whaia ai i le tausanga i lua afe ma le tasi, le asa te talalo i ai e le tamai tai o Helen Clark, a o avea ma pale mia o New Zealand i le nā taimi. To tele i a company, ma tangata pito tasi, e a fia i le ngau singa o la ei, ma lava o tamai tai whaapea mali i, e a fia i le nei whaalinga tele, e a fia i le whaalia leo ofu e models, a o sila ma mai moina, e whale ofu ma le wha moe a mahea, ona a mata whaatawina tua i lea i le lau tele o le tunuu. Sa ta o fia le whaia lea whaalinga i le vai taimi sa whenga iei New Zealand, ma sa ma tapu o le wha mai koviti, ma o lea ua tau tue tau mwhai le nei tusanga, ma le wha moe o le a wha wawo i pēa i le luma nai. Ua tu ina mai se lapta inga sa e nisi e whaapea, e wi ina o loo maua lalo le tūlanga le motia i leo no pā o le maunga mui taranaki, ae e ma whai una pā ma sa sao whaafua se i mai le nei maunga mu, e au noa ma se lapta inga, ma ono o i le whaitau pirio na tā la le tau ati na el te mau a inga o le a whaaleanga i nai. O lo ngata mai le lua se lau lima se furu tau sanga o mawai le taimi na sa sao ma pai le maunga mule nei o Mount Taranaki. Wha maunga le whaalapo tonga le Geonet na tā ua i whapea o le tau sanga ta si ono lima le taimi leo lo ngata mai ai le pā au pito i te le o le maunga le nei Taranaki le sa tele ni mea na whaaleanga i nai i le o ngātu tonu o le motu i mātū. Lua se lau tolu se furu la whai o taimi na pā, ma sa sao ai le awhi mai le nei maunga i le tonu o le tolu se furu awhi tau sanga ua tua nai. Mai o le taimi nei, ua fuafuaina i le vāo le tasi, ma le tasi tesi tolu pasene le awanoa, e ma whai ai o na toe pā le nei maunga mu i se taimi e le o mamao. E manatu sa e nisi, a whai e toe pā i se taimi le tamai le nei maunga i taunaki, mauti no lava, e le vāo le tasi tesi fitu, ma le wha piliona tā la, le tau a whai o ni meto tino mani ati na e tau ta mau a inga, e ono wha leanga i nai. E tolu afe, wha se lau walu wha la whai o mai fōu le COVID-19 furuiva, na wha mauina i le tono New Zealand le vai aso ua tua na i atu nei. Wha ai lo mai ele mtanga luenga se fua maalo loina, e luas furu lua la whai o maliu sa wha mauina i le vai aso o mawai. Se lau limas fulfitu la whai o tangata sa tau fia i le tonu whana mai, e au fia i tangata e to lua i le vai ngau mai ti ngā hina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua, na tūlai mai i le au whai ngai tolu afe iwa se lau limas ful tolu la whai o mai fau ai se fulu ma le lua ma liu. Na tūlai na nafi i luma le whaamis whai tū mā loi roto rua ia se li i mai taupo o loo mō lia le maliwai o seisi tangata i le amatanga o le māsina le nei. O loo tā fia le whai loa whalau i telo le ingoa le nei tangata, ma ele i whaia fo isa Natali, e tūsa o le mō lianga o le whasioti tangata ua whaasanga i a te ia, ona o le maliwai o le tangata ingoa i a Brody Arthur Ruatara i taupo i le asas fululua o kurso. O lo tau fia leo i le li nei se o le taimi e to e tula ia i lumo le whaamis nonga i la so furulima o se tema o le taimi fo i lea e umai i le tau finga o le whaalau i teleina o lona ingoa. E to lua ua maali liu ai to whaisi tangata na manu nua tinga ina ona o se whaalawe tau ta avale lata i le pito nua o waihola pe tusa o le awha i tu lale ma mau mai le ai o Dunedin. E nei whaalawe i le wauli le songa fua nafi, na awhi aini ta awale se lua i le tele nume le tasi, le va leo le Tea Tree Road, ma le Bingards Road. O le aonanga la vea i le whaalawe tonga le St. John Emergency, na whesoaswani i le whaalawe, sa awhi aini ta awale ambulance se tolu, mani wale le helicopter se lua. Whailo mai le leo i whapea o tangata e to lua ua maliliu, na umai lava o la ola i le mena tupu ai lea whaalawe,
mai sa umi se taimi o tāpuni ai whe malanga inga masani I lea vaenga o lea le tele I le motu I saute. Sa whaalawelawa ina se sui o le partia le Freedoms New Zealand I le taimi o le whailo inga le teitai o le National Christopher Luxon ma le autustala I au kilani ana nafi ma tau fia ai lea whailo inga mo se taimi. Whaalia whapea o le sui tau wā o le partia le Freedoms New Zealand o le li ingo ia Carl Mokaraka sa whaapongai I le nei whainga te whaasanga I le taitai o le National. Na oso le nei tangata I lungo o se pā, ina ia mawhai ona tau tala ana ia Christopher Luxon, a sa uni le taitai o le National, tali I whesilia le au whaasara lau. O le li le nei o Mokaraka, a toa ma taitai o le pāti o le Freedoms New Zealand, Brian Tamaki, whapel te maitai ilo ia Sue Gray, sa ilonga ona te ia Christopher Luxon, whapea ma le National, ona o le aio se lātou fuafuanga sui ai le tū la whono a fi ai tangata wha po transgenders. O le tangata fo le nei, whapea manisi sui o le partia le Freedoms New Zealand na whaia nisi a mionga whapea sa whaalawe nai I le asia singa I maketi I Otara a le li pālemia ia Chris Hipkins ma le Labour I le vai aso taluai. I tā alonga, Ua manu malo le Tall Blacks o New Zealand le la ta'alonga ana po mo le au mai Jordan I lona lua o la tu ta'alonga le ta'unisanga o le ipu o le laulangi basketball ali pei ona whaanga solo ai Manila I Filipina. O ai o le ta'alonga New Zealand I walima I le valus fulfitu o Yoritana. O le malo mumu ai leo le Tall Blacks I le ta'unisanga o se so o mo le whaia ina I le la ta'alonga muamua ma le au mai Amerika. Na aisiria il ta'alonga ana po le alo Sāmoa ia Aisaya le afa luas full tolo na aina maua ai whapena fo iona le leile ta'alo le li o Shea ili se furu lima ona aina maua. O le si ta'alonga so ai nei New Zealand o le awhetau iai ma le au o Greece I le tai au o le Stofi. O Greece le na whaia ina ana po ia Amerika valus fultasi I le se lau ma le iwa. O le au malo ai o New Zealand ma Greece o le alua ai au mai le pulu lea I o ma Amerika I leisi vaenga o le ta'amitusanga. I le kopi whaalewao malo le ai se isi sala I toi whaia I le li o Scott Barrett o le olpeleki New Zealand I le mai ai o na apili I lona whaasalanga mai le ta'alonga ma awhilika I saute le whaiungo le vai aso. Lua pepa sama na whaasala ai Scott Barrett le laufali ma whaape ai o na tuli tua mai le malai. O le whaiunga pe o na whailonga nei. O le amwhai ai ona ta'alo ia le li nei I ta'alonga le olopeleki le taimi o le ipu o le lalolangi I whalani. Ia o le whaiunga le nā o Tala Fou.